Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pada lonimai pada patut pusitan syukur kemerajaan teripung Allah Ta'ala puang ia maraja kamase maraja dampeng maraja pacarinai ya nasabari itu pada kasinapi tutur madapu-dapu ngari on rumah barakai lelenga kata sangadina populasi digau madecing mamagi-magi mancaji wilalata mari surga pamasena insyaallah. Salawat nani apa salam masa dia malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi barakatna salawata nanonno pamasena pung Allah Ta'ala di kampus ta insyaallah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, siagai ganna nabi-nabi na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nabi Allah ini ada yang diberi gelar dengan ulul azm. Ada juga di antara mereka itu diberi gelar dengan Khalilullah. Turi puji na pung Allah Ta'ala. Ni kan ayarona kadah limulabi na Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu angka alasanna sehingga alaina Nabi Ibrahim dipancaji sebagai Khalilullah. Suatu ketika Nabi Ibrahim itanaibi agar usabanai di ancaji ki sebagai Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam ia naseng labbiriyoloi upagau perintah na puang inaya lagi. Saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Ya mitoro ya kumelo inawanawai ko irita ya rupa berena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Demito gaga sebenarnya lalana dia ni pagau perintah na puang. Ya ko irita ya ro pikiri ki pak berena pung Allah Ta'ala. Sedangkan tolino na rekung ka malada ina patuju anak guruna. Maka ero anak guru ero narik ko yumbi mupik ko padrina mupik ko sisana. Malada na patuju pung gawana. Madarimi yang katau samanay malada na patuju pung gawana na ipung Allah Ta'ala. Na sabab magay ang katau iya minaita iya ko pak biri na pada narupa tau. Denita iya rupa biri na pung Allah Ta'ala. Inilah bahaya. Sehingga ya kuyubi lo mas sampayang hayya ala salat. Sama na din kalinga yaro. Tapi ya ko punggawana mo bi mo tangga bening. Selalu siap. Lo kimi jolon di iye siap. Baka makali punggawana masama-sama ki gere kali dito na. Padahal mapala mo pilalina. Tapi punggawana mo bi
Magi itu ko pun gawe mu biki we malah da mana na si mata anak ki. Agat tanagi ki na say pura ki na pinri umrah. Pura ki na bantu aku pura ki na bantu aku. Iya ko pak birena pada terupa to yuli reking yuli bilang. Tapi magi pala terkadang iro tahu dia nama tanah aku pun Allah Ta'ala. Sementara Pak Birina pun Allah Ta'ala luar biasa. Maka di pun Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Di gaga papenya masalain na puli manang ipung Allah Ta'ala. Nah. Cuma terkadang yang rupa tawirung Deni yaku Pak Birina pun Allah Ta'ala. Tapi ku Pak Birina pada na taulino naita. Sehingga madari ni malat da imatana ipada na rupa tahu. Na iya matana ku pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. O ku bawa matakalita yewe kumi pikiri ki Pak Birina pun Allah Ta'ala. Deni wile mangke. Naringi mata pun Allah Ta'ala pakai makita luar biasa. Wadi kina palatu lokega kajok kaki dan sebagainya. Kenapa? Bisa melihat sesuatu. Makotoro pungal tariki do cili ipake maringkali ngawat dingi bedaka paringkali uni uniani luar biasa. Tasid dimi tersumbat. Tanya apa tu sesana keadaan. Apalagi narik kedua ni dia naringkali nga. Tanya na bang alina masisa, tahu masisa tu miwi ada. Andar din kamakutana kadaga Pak Burana banta Akale guruta, gampang itu Pak Burana banta kapbi. Kali pikuni ko mabele guruta na serimpa Ternyata sini teman-teman lebih kengki hadiri Pak Birina pun Allah Ta'ala. Ya kuyur bawa matai si baru cili melo nawai dimituga galalan di sebenarnya dia melo yang kelinga ipagau yur perintah pun Allah Ta'ala. Debi gaga saliban nama takaleta. Maka dari kuringa di singa pun Allah Ta'ala luar biasa. Kutu joka lo rumah sakit angka ni tahu liu bawange dia nule manrewe angka ni timpu panandre angka patuku panatukong angka turu kasih tasiminggu lain namanya. Li susita ngaleta kawe itu syukur maraja di pung Allah Ta'ala. Cuma meron nang edin rewa sama kare angka tahu iya ko Pak Birina puang edena itai. Ena bahaya matu jangan kang kulino sarimundin na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pasti pulung dalam keadaan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kenapa dibutakan oleh Allah? Walaupun banyak penafsiran tentang buta di sini, ada yang mengatakan buta dan tidak bisa menjawab tuduhan Allah. Ada yang menjawab memberikan tafsiran bahwa mereka buta itu kupung Allah Ta'ala. Magi ni Pak buta. Maka dia watunno kulino siage gana dal yaringi kupung diganita. Yaringnya disingat digaganita, yaringi dalle digaganita, patua sena ko galungi digaganita nasa miya jagoangan na. Hati-hati ki. Baka biasa orang itu ko masigit kada dito gaga tumitay asina ma buah. Digaga. Buah na mi asina nita. Digaga tumitay asina ma buah. Tapi buah na mi asina nita. Masuni pole bolana. Wih, ma buah ni asiku. Aga batogan lagi. Napa tindro-tindro ki pung Allah Ta'ala. Napa buah asita. Napa tudak-tudang ipung Allah Ta'ala. Natarui buah asita. Tapi nasabak lega peringaran dari pung Allah Ta'ala. Tak peningaran saya rajuk kanjak metopake. Baka ko tanaywi pada na Pak Galu. Weh kanjak na asita na saya. Demi tu kacau kako Pak Galu ngoko. Coba. Jadi hati-hati ki. Don rupa tu nama dari nama solang akidana tawe. Wal dingi masolang akidana tawe na sabak wirik kadana. Tak kalupay pula kupung Allah Ta'ala. Wal ditolak sabari nama solang akidana tawe na sabak pangkaukan na. Ini hati-hati. Iya. Ini tu kanjak na sini teman-teman lebih kengki hadiri. Pengajian-pengajian seperti ini.
Iya, magai suri nelorang yang rusi mata meringerang kupung Allah Subhanahu wa taala. Weh, ko yung kalinga si, weh makutungang nga po jiro. Ko pak birina pong Allah taala yewe, de na nairita kulino hati-hati. Iya ko ipatukong matu ipasipulong dalam keadaan buta, itu ko kulino to buta. Insyaallah mega mawat direnrengi, iya ko tumabasa mo. Ya ko pace ceratun untuk makan di coba. Tapi aku akhirat matu ni kan melorin reki. Dalam keadaan buta dibutakan oleh Allah. Kenapa? Watunna kolino digagani tapak birina pun Allah Subhanahu wa taala. Napa ni cinta betul lebih ke hadire. Maka dia pun Allah taala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Piningi padang kay rupa tawi rumelo riki-riki ngi bilangi pak birina pung Allah taala la tuhsuha de mulai. Unroy kan ni. Saliwan na watakaleta subhanallah. Jelasnya dia ni riki ngi rupa birina pung Allah taala. Sehingga ya ko ye yulle punawana waye de naga pada tahu de ni sengi mata na Narik kuyubi pago perintah na pong Allah Ta'ala. Di na melo maliwi patampana pong Allah Ta'ala. Aja ni yaku pong gawata masika. Magi yaku pong gawata mo bikiliwas sikat na. Nasay mata anak ki. Ayan na madali. Sehingga engka biasa ro yung kalingan na pauguruta. Ina to kung katong maringi aga-aga. Nabirioloy makadaki alhamdulillah. Na inapo makadaki terima kasih. Magi ako yoloy terima kasih na po alhamdulillah. Makadiyak kita orang ejakam malabi matana ki ko to mabiriwi na iya puli ko pong Allah Ta'ala. Tapi ko makadaki alhamdulillah tama maringerangi. Oi. Kok kijolo pun Allah Ta'ala terima kasih. Nah sebab magai penyebabnya terjadi datangnya sesuatu rezeki kepada kita itu alim lebih na pun Allah Ta'ala. Lalam mirtolino mantra itama mulai meringi kepala wangi dan sebagainya. Lalam mi. Tapi penyebab utamanya alim lebih na pun Allah Ta'ala pakedoi atan nagangkan terjadi seperti ini. Iya nahe alim lebih na Nabi Ibrahim alaihi salam. Gangkana Tunang keperintah menyembeli anak diminta Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal itana kasinilaw ya ruwijay Nabi Ibrahim na periria pula di pung Allah Ta'ala. Neki ada pengkasih perintah na pung Allah Ta'ala untuk menyembeli anaknya sendiri. Padahinya Nabi Ibrahim pun melakukan hal itu. Aja nama cawe melo yang ngoloi matu aja ni yakos syukuran biasa, wah, bimbi lupuy gere. Syukuran sedikit-sedikit syukuran, sedikit-sedikit syukuran, bimbi gere. Sekali nang kaperintah makaruba, sama nak jatah misengi. Ya? Ini kita tidak lama lagi insyaallah. Pakanjaki nyata. Ya komelo ireke ngiro cica sitau nasuruh ki pung Allah Ta'ala dibandingkan pak birina pung Allah Ta'ala. Sepatutnya dilakukan. Ya kau de tulai, menyamu jaga mata kau de tulai sidde, lagi pitui. Ya. Dan insyaallah, ya kau ye kita lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Memagi-magi katoki mancaji tu dipuji napa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim ini diberi gelar Khalilullah? Beliau menjawab, saya ini selalu bertawakal kepada Allah. Terima pasandre kupung Allah Subhanahu wa taala. Ya nahe biasa ya kutu bicara maka dekadinde nangi turi ngerangi pung Allah taala. Ya kung kabiasa taneki maka dawe medisi di sini pamasina pung Allah Ta'ala. Aja tak kedayanu je tuburai ka. Coba natanya yanu labag ka.
Masalah sikit. Turi ngerang joro itu mah pesantren ki ko pungata apa masena puangi. Weh acana na to ko sikolangi na sai nini namo pandi. Riulo pa na riulo nini na. Iye oko siambo na maceng kasi anak na makosi. Magi na dito makala joro pa masena puangi kasi aswan itu welo doang. Tungkat suju kak dene kasi napaja welo doang wijak ku tanah podo pemancai itu makai guna mancai tahu maca dan sebagainya. Turi ko pong Allah Ta'ala mapasandre. Iya. Mako turu na rikong kasi nito mga malabik yang kihadir. Ang kamelo ipagaw. Bismillah. Termasuk mapasandre pong Allah Ta'ala itu. Iya. Saya teringat guru ta Pak Buhari. Ustaz Buhari almarhum. Macurita guru ta itu masih psikolog ko sanawiyah. Saya tamat sanawiyah tahun 1993. Tahun sirapul na telu utama ako sanawiyah. Ang kaceritaan na guru ta magkadaya rombo tay riuro. Yak kumelo i nonno apanobine. Ni jolo na panonobine na yakuli na sampaja sunat doan raka na pamilo doang kupung Allah Ta'ala. Pura yaro melo sinasan na pano asina may mapatana ko biasa rokan bali bolay nasang lo baliki di na pano yaro makke rabi punne galung bismillahirrahmanirrahim napa na tambay bacaan na guru ta makkada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim yan lang na baca guru ta. Insyaallah. Namo pekko bate na nasa nga ni makatsa. Ay labbi pituigan na makatsa no ko tuli na baca di banding to ang kay mapasandre ko pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bismillah saja itu saya baca dalam tafsir bismillah maka gini pag-usid di jama-jamang anu na puriyo pong Allah Ta'ala na pamulay na si baway bismillahirrahmanirrahim majapuy ito jama-jaman na di na narugiwi tawe dito na narugiwi alina. Coba bayangkan bismillah saja ini di na narugiwi taulingi dito na narugi alina. Bismillahirrahmanirrahim. Tumelo mata bismillahirrahmanirrahim. Yan ito yung pingamata na Pak Guru kisiyagi ka na baca-baca. Melo kita mamasigi Allahumma ftah li abawaba birahmatik. Baka kumelo yuka pintu ya turo na Pak Guru-guru tero. Aja muka bangi pintumu. Baca-baca Allahumma ftah li abawaba birahmatik. Nih tambah guru tak maka dawa adkhilni. Puang timpa ka kababa pamasimu puang wa adkhilni patama ka porilan na pamasim ni loring itambe guru ta makada wa adkhilni patama ka po ya apo baca-baca na to riolo we dito ising ipatong mo ga makada maga patana to kita riolo biasa mina pa makada iya ko anak dare iya ko mo to kukusubuy taru ko timpa ipintu makada bismillahi walakai. Makanya serupa dengan assalamualaikum bismillahi. Tapi insyaallah yang ngidinri Allahumma ftah li abawaba bi rahmatik wa adkhilni. Pertama kapo. Seterusnya maku turun dari komelo isalai bolai na Pak Guru ki agamata bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mapasandre ki kupung Allah Ta'ala bismillahi tawakkaltu la haula digagaw dulay kupungi kecuali pakuliat tak kotoro yaku motor ki may kita mo pasae aja na ya tuang ila dero goncing alon na motor bahaya itu me gatat de maku kewe motor i goncing alon maka de guru tak Abdul Rahman Ahmad
Misamombo nasang itu kasi goncing along. Itu goncing along itanana gonci panga, gonci tau lampu. Iya ko nagising motor saya tak goncing along motor nanti aja mau kecai. Tapi iya ko panga narakoi. Magi makira kanang ina tumia kata dena sebab malada nak denuang ero sampai barani saling motorona narenuang ero goncing along tapi ternyata narakoi magukewe. Tapi bismillah tawakkaltu ala Allah ya ku punga taala ipun rep pasandre ro gagairu dengan keyakinan maka punga Allah taala jagai fa insyaallah. Biasa pak bicara keyakinan kita we aja tuh sini satu mau baca nih musale bola tak mau gonci ni mau baca tuh bismillah tawakkaltu ala Allah tu bitur maka mau pi we manu mau gajiru ya kubur ramai ta gonci bismillah tawakkaltu ala Allah. Oh ngimani selesai. Salah terus itu narekole ni gonci nak maka lagi idi buang ke itu. Idi mi buang yang sana lelasa. Sampai ada sahabat itu masuk di masjid sampai ditanya sama Nabi, wahai saudaraku, bagaimana dengan untamu? Tawakal ala Allah. Purmo ke masyur na sadde. Buang menimisa, na cucu asyur ngijolo. Asyur ngijolo apa kita mah? Ini riasa tawakal tu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah sebab digawal di kejadian nariku katanya pemasi ini pun Allah Ta'ala. Ini lagi ku tu menerima bicara pasanar guru tu tempat santring jala lombok melupai melo doang apa ku menri aja mesti pamege baca mun apa menri makanya ada doa Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri seterusnya nasrun minallah fathun qarib wa basyil mu'minin subhanaka la ilma lana masar mapacingi puangi la ilma lana lega gawisa pong illa ma'allam tanah kecuali perisangatah. Insyaallah kok kipung Allah Ta'ala mapasandre yakin dan percaya na tulung ipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayna penting na yasangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan magkuturo nariko sinitong malabik yang kihadiri biasa ada sedekah. Alhamdulillah saya bersyukur melihat partisipasinya masyarakat sedekah subuh kelinginan ngedin luar biasa. Selama kanja ini atah bismillah Allah Ta'ala walai dena wal de baka wal di kamakka de tamati kulina pura ki nawala pung Allah Ta'ala ya tu Pak Bereta. Yang penting dengan keyakinan. Ya mi ko ragu ki tanya na pung Allah Ta'ala tun riwan sabari Pak Bere bahaya liga pasile na lisu. Hanya karena hal yang lain tapi karena pung Allah Ta'ala Mak Bere ki sebab karena pung Allah Ta'ala pung Allah Ta'ala mani insyaallah maka akan datang lebih dari yang diharapkan bakal lebih dari yang kita inginkan insyaallah. Saya teringat seorang wali namanya Rabi'atul Adawiyah. Ya. Ketika kedatangan tamu, angkat tamu naruh dua. Tidak lama kemudian napas surang roti na sabak dua to miratun rotina. Lama kemudian runang ero tamuin api si bici-bici maka dawata sidita ye. Tapeng kasih tamu menre, lebih pilih wasan lah yero Rabi'ah langsung nali roti ci dina ring yero tu bunga menre. Maka ditemui lah dina nagana ta ci dicidi tay. Tapi yero Rabi'ah itu lah dawi keyakinan nah de. Tajeng imatu engkau pasilena. Saya yakin memberi 1 datang 10. Ini keyakinan. Bismillah. Sekali nang kita bawa roti dia pa nak ditemui. Angkat pindri roti. Kadai di gaya Rabi'ah, kadai na saya nasuro kapok ku bawa ki roti. Tapi makan itu ni Rabi'ah siaga roti ko tu. Kadai asirami. Kaitannya ku. Makan pak bawa dia mana satu sedih makan ku nak kadai dia tak dampain kan dia. Ya ku asirami tanah ku tu. Maka dia magi kita camale ku asirami nasa dia nak beli pun Allah Ta'ala.
Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Niga pagaw se didece musti sele 10 ya ko serami tananuku denan kana kura ko pung Allah taala mapewala tu. Ko makka di bungata 10 insyaallah bakal lebih, tidak bisa kurang. Jadi tananuku itu mbok maka nanti pak bawa roti de anu taye pura wan recik di. Maka de Rabi'ah magin apa tapau. Di nawat di beli pung Allah taala. Begitu keyakinannya Rabi'ah sehingga Babiang Hadir setiap kali dia memberi insyaallah bismillah apa sandri ku pung Allah taala empalai pak berita. Ini keyakinan. Makanya juga Nabi Ibrahim sini teman-teman lebih ke hadir. Ketika dimintai kambingnya, apa itu Nabi Ibrahim terkenal? Agak terkenal Nabi Ibrahim terkenal maka kanja sifatnya. Terkenal labuna. Gangkan na Jibrilu na samaga ji iro Ibrahim rodina paji rampiasanna. Maka do ina tu ataku maka labu. Kani maka labo na sa pukul na malabo. Paling itulah malabo leng mabasa. Ya ko mabasa mak biri mo sitin aja Tapi ya ko malabo mapata ka janna itu ko mak biri. Wih. Sama na din siyang kairu batin mak biri. Gangkan na Jibrilu puat teringat boleh kesempatan milo kak lumite maka namaga labone Ibrahim kan ba silakan. Nono ni gangkan na makadai ya Ibrahim. Aga tu keribah kadimi kami lo bembe ta cidi. Ya ro Jibrilu nube alena man ci tomatowa. Maka Nabi Ibrahim mana cidi mi. Tamu maka Jibrilu, wah, masa tu ka saya. Kadang kami tu sabat nak memilau tahu kadang agaro na saya atas sabi ki jolo. Maka dia tu mato dia apa je mau gawa apa lah padahal Jibril dia je gawa apa lah atas sabi maka dia acuri ka subuhun qudusun wa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Maka dia tinilalan Jibril saya tasabbi ku je Nacuri ro malaikat Jibril tasabbi bakana makali Ibrahim dega tulip pagane ketelu kadeba sumuhun kudusun wa rabbuna wa rabbul malaikati waru nabaci ketelu Jibril maka Ibrahim tapakoni ro angkar ro bembe kusi di lapangan maku kewe lolo pakampi talamanang maka Jibril we malah butuh ngasah magi ji more ngak bembe sikokuang dia kami sangat maka nanti berahing bajik dia tu tisaka kapang maka dia Jibrilu magi moreng agak na dewan ria maka dia berahing magi pula tiluang nyali tak nanti setengah lita di tanre jadi maka dia pikun ni nasa dewa lai maka nanti berahing de umelo malai na sebab mitau kapam manari wijakku anu pura beria wala pemang luar biasa Ibrahim. Dena sawale puri ya bare ngagagay na sa dino dia mitau ka kasi pamanari bijakku anu purai wa beria ri agama na pung Allah taala. Apa yang terjadi? Maka ia naru bimbe inda sabak itu nami malai Jibrilu, itu nami lo malai Ibrahim alaihi salam. Menurut biasa ro membaca terus membaca na rampe to gurutta. Ia naru bimbe ro ibalui terus dipakai untuk membangun Baitullah. Ini tu yang pengi Ka'bah luar biasa berakatna. Latuk pulih kega nagat tatawi min lokoro. Kalau mana min retai du ini di lokoro. Unutan rina berakatna manyaman nasat di teko lawi. Ini tu yang pengi perluna masih dibangun dengan dasar uang yang halal sehingga insyaallah macening atina tawitang membulana pun Allah Subhanahu wa taala. Sikuni rukapang insyaallah wite masih asyatuni magi-magi na beraka pung taala masih ada satu sebenarnya insyaallah magi-magi tu na pasirin tu kipung Allah taala pemang dengan kumpulan pung Allah taala peringar agama na pung ina tu pada salamat mana lino akhir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.